Ulama so yang Tuhan Allah gebi syurga, so yang maksiat ke Allah nang gebi neraka nak dengar. Qalu bala, nah kamu dengar. Bal kadzabna, tapi kamu dustakan. Qalu law na'qilu aw nasma'u. Udah lagi biasa. Menyuruh hanti maksaan Allah dicabut balik mata yang kagebi, jaro yang kagebi, ino hanayum. Tapi ente kagadak baru mayum. Oh je katanya fikir. Sering tak pegah ilmu tak puah nak gebi dia Allah kelum ni nak kita asian lu. Cuma ilmu dun pegah. Oh je no katanya. Gagah dua anak mata. Nah, kaya katanya eno Banda Aceh meh gunung meh. Nampak tablau anak matanya yang kagak. Nah, anak kedih bilik ditanya gunung meh. Kagak dah lidah. Nampak tablau lidah. Nah, ya, wate gede lang apui singa. Kita kirim lah malaikat ya Allah. Dia tanya ya Allah mak malaikat, masalakakum fi saqar, asabakah kena dalam neraka? Qalu ya dalam dunia kau urang sembahyang. Ujung ayatnya kau urang tumbih zakat, kau urang tum aurat, kau mengkawin dengan nikah, bergaul dengan nikah. Kamu mau puat yang kaglarang ya Allah yang puat. Ya. Waktu katanya lima malaikat menang. Tak jawab. Kemana malaikat? Jika dia pun lum apun. Allah yang lebih bakah. Dumna yu mata, dumna yu jaro, dumna yu aki, dumna segala-gala. Raja katanya waktu bumong. Kibar raja. Naujin. Timah naliam. Naliam ni pojuh limo. Limo siapa jauh? Siapa jauh lemonya? Ditanya manusia. Naujian timah naliang ni pajuh le kameng siapa jauh? Na mano ipajuhnya makanan yang mano siapa jauh? Engkau lalaul. Siapa jauh? Ditanya raja dino. Bak kaya aku yang na tapublau padi yang lebih tapajuh tapublau tanah umangnya tapublau. Tapi bila katanya hana tafaat Allah, berarti kecabut balik baru penyesalan. Jika lapunya lung apui, lung amalkah, wapkah kasia-sia hak Allah diwatialuhu. Kaingat duna ni'mat Allah kagejuk bakah, dubuh akal, dubuh segala-gala. Tapi hangkatin sembayang luhu. Habis watialuhu jika lapunya asa menalang. Habis asar jika dia pun maghrib di menalam. Habis maghrib jika dia pun isya menalam. Habis isya jika dia pun subuh menalam. Lung amalkah, wakah kasia-sia hak Allah di watia-watia semaya. Diam dalam syurga seribiatun siuloro dalam syurga. Menyanjian dalam neraka. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Siura-ura dalam neraka 50,000 sanah. Siura-ura dalam neraka 50,000 tahun. Bangat bak tak tinggal semayang ini. Siura semalam 24 jam. Tapi akan takun rezeki singa siura semalam 50,000 tahun. Munyo di kafe sepanjang masa hana tebiat-tebiat li. Ya, ujit li tanyonyo ke faedah tabiat mengata tepu putra ke ahli Allah dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah. Kemudian wajarnya berdoa kepada Allah.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah nabilom anu mata, wa sami'na nabilom gulunum, nabilom aki, nabilom jarau, budip dia lam ke manusia. Farji'na na'mal salihan, dan kembali dalam dunia ya Allah, dan buat amal yang soleh. Inna muqinun, dan takwa kepada Allah, penyesalan datang ya Allah. Ya. Cuman na pernah ulun langku udip lau, na pernah udip lau, laki ba Allah nabi udip biasa situn mantau ya Allah. Hana situn simulian ya Allah, hana simulian siura ya Allah, hana siura sijam ya Allah, hana sijam semenit ya Allah, hana semenit sekadar membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak pernah pudat hana wate hana leudet 3 menit mayum teu dip itu hana tak ada mubah pi hudipnya lebih. Tapi waktu yang hana liudip tengok 3 menit mayung. Tapi hana bat kagantau tukau bila kahut dia dia walaupun takoh tengah hudip hangyo li kedi huatir. Walau lekatau hangyo li kedi segala un kaya bila kahut hangyo li bakso unyum nang nyo ke faidah pakat beut lương con đường pidato pakat beut sagai. Nên là minta hawal itu sangkahana hawa cuma yang beut yang ke eno elum ke eno sagai. Nah, mudah-mudahan dengan udipnya tak arahkan tak perguna udip yang kagumi oleh Allah baik untuk penyesalan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Allahumma astajib du'ana washfi mardana warham amwatana. Allahumma ja'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا والدنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.